Салам алейкум достор, бұл Lexus Дубайдан келген машина. Мен бұны айта кетші нәрсе, мына қарасаңар, бұл жаңы 2019 жылғы машина да бұлчы. Бұл жерде проводтар бар, бұланған. Бұл емнеден білесіңер бе? Бұл машина утопленник машина албағыла. Утопленный машина, бұл içinde бұл темірді көрі тасыңар бе? Ушындай ол чирик. Мына içinde бұна қара тұрған блоктор, бүйттелі блоктор чирик, контакттар чирик. Мынаке мол зым штекердің ортасында үзіп, фонарь жағып. Мына штекерді үзіп, мына алмашқан. Мына көрдіңер бе? Штекердің алып салған ортада. Бүт бұл жағын, теге жағын, нар жағын. Байқадыңар бе? Мына бүт ржавшина. Мен айтайын деген мындай утопленниктер албағыла. Бұлар если полный проводтар алмашып, полный электроник алмашып қойған болса, анда нормально. А так жарым-жартылай жасалған утопленниктер болбойт. Но машина билбейм кайсы жакта жасалган, бизге азыр эмесименен келген. Холодный горячий кылбайт да климат контроль. Ачсак моторун бүт бар, мына жака жасалган кара моторго. Мына кара мотор ичине бүт суу кирип кеткен. Ошонун ичинде 3 мотор болот. Бул Lexus NX 200, ошондай Lexus. Ошонун ичинде 3 мотор болот. Бунука климат контроль правый, левый, холодный, горячий эки болот, dual. Ошонун эки мотору, анан положение мотору полный ошонун ичинде болот. Платамен жайгашкан. Бул ичине суу кирип, ичи вообще замкание болуп кетиптир. Анан бул жерде мынакей маленький, мотор черный. Бул задний аркага сыкыла турган. Анда эле жок. Бул жерде мотор турат мынакей. Кана. Астында мотор мынакей. Салонго же эшикке бура турган. Алда эле жок. Кыскасы айтканда, утопленникти алганда полный ушулар алмашат. Зымдары да алмашат. Могу зымдарды көрө турсаңарбы? Могу зымдар жарабайт. Бул качанга чейин чыдап берет бул. Азыр бунун көп жери иштебейт ата. Центральный замоктор иштебейт. Бар ошол суу кирип кеткен. Так что утопленник албагыла туугандар. Баарыңарга ишенгиле келдик. Ассалам алейкум. Бул баланы аты кырмай калды. Ишен кылып атат.